मणिपुर की अपुनब की सक्तम थुगाइगे हाइना सिग्नरकप खुदिंगमक अपुनबना पांगल ओइदुना मायोकनगनी हाइना अमुक्रे युआर हाबदा सोकलबा ख्वारंबन इमा कैथेल अनि की कैथेल फंबी सिंगना ngasiदगी कैथेल अनि की अकोइबदा पोट चै योनबा हौख्रे मणिपुर दा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट साननबा टूरिज्म मिनिस्ट्री ना अयाबा पिरकले हाइना मणिपुर की टूरिज्म सेक्रेटरी ना फोंदोरकली PDA ना इम्फाल मयोलदा लैरिबा बीर तिकेंद्रजीत पार्क अमदी इंदिरा चिल्ड्रन पार्क अमुक हन्ना सेंजिल्लगनी मणिपुर पुलिस की पर्सनल अनि यावना मणिपुर मचा अहुम गुवाहाटी दा आइन यादबा यामलबा ड्रग का कोनना फारे अमसुंग इंडिया की तोंगान तोंगान बा लोन कुनगा मरी के अईब सिंगदा ngasi साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज 2016 पीदुना इकाई खुमनबु उठ्रे मयाम बुखरुमजरी अदम नेंगबिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रमना हौजिक पुंजा सिफाउबगी मरुइबा पाउसेंग मियाम द पिजरी मियाम की अपुनबा पांगलना थेंगनद्रबदी मणिपुर की अपुनबा की सक्तम थुगाइनबा माइकई कयादगी सिग्नरकपा खुदिंगमक मायोकनबा ngamloi हाइना ऑल मणिपुर क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी खुमन फोंदोख्रे वाफम असी अमुको नसिंतुना पांगथोकिबा 38 सुबा मणिपुर इंटीग्रिटी डे थौरमगा मरी लेनना मनी खुमन फोंदोखिबनी माकना मखा तारदुना हाइखिबदा मणिपुर की ngamkhai थुगाइनबा इंडिया गवर्नमेंट अमदी एनएसएन आईएम ना होनरकपा थौसिल थिंगननबा अमुको नसिंदुना इंग्लिशिंग अमगा चमापन मरफुतरा तरेतगी ngasiगी नुमित असिदा मियोय लाख कयाना सरुक यादुना मणिपुर की अपुनब की सक्तम कायबा यारोय हाइदुना अचौब खोंगचत अमा चतकी खोंगचत अदुबु निंगसिंगदुना चही खुदिंगी पांगथोकपगुम ngasi इंटीग्रिटी डे की थौरम पांगथोकपनी महाकना हाई इंडिया गवर्नमेंट अमदी एनएसएन आईएम की पीस टॉक हेना लुसिलकली खंगहंदना लैरिबा पीस टॉक की अरोनबा एजेंडा असी मियामना तराइना लौफम थोकते स्टेट असिगी अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा होनरकपदा फुरुप खाइदना थेंगनमिनबा मथौ ताई अमुकोगी ओइनसु ngamkhai सिंगनरकपा खुदिंगमक थेंगनगनी लोइनना नेपाली सिंगना मखोइबु लमदम असिगी येलहौमिनी हाइना क्लेम तौरिबसी याफम थोकते हाइनसु अमुकोगी प्रेसिडेंट मनी खुमन्ना मखा ताकी इंटीग्रिटी डे की थौरम असिदा लमदम असिगी तोंगान तोंगान बलुप कयागी लुचिंगबा सिंगसु सरुक याखी हौजी तोंगान तोंगान मागी डिवीजन नाइना चलिबा मूवमेंट सिंगसी मसी तौरगदी अखोय लुपखिबा नतना अखोय खुनाइसी अखोय फ्यूचर लेती हैबसे अमुकोना लौबगा लोरना ngasi dia koi masoi moche chalur gasu laiba issue singse thenana bhonabada manipur ki tongan proof kalup singna koi punna thengna minarga oriba films ge koi amutang apun bagi saktam jina koi ge political mainstream mamda porkna bhona milisia habse amuko gi akanba koi gi period ni threat kuding mak amukona mi lairiba manipur ki CSO sing aduga lairiba section kuding bagi miam ga iroina na thenagani lorana अखोई थवाई फाव थादोकनी है वाफम से थमजगे मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हलु जेसी आईएलपीएस की हानगी कन्वेनर खोमद्राम रतन की मथकता वांटेड लाउथोक खिबगी खोंफम हंतु हाइदुना ngasisu mahiroi singna governor amadi chief minister gi banglo tamna thomjilakre singjamai thongkhongda chara heliba mahiroi mari yauna mahiroi khutpu amana खंगहाउदना आईएलपी सिस्टम चना हलु रतन की मथकता वांटेड लाउथोकपा हंतु हाइदुना पेंदब खोलाव कया लाउसिनखी महाइरोय सिंगना चंगसिलखिबा खोंजंग अदुबु नमथनबा पुलिस अमदि सीआरपीएफ की पर्सनल सिंगना महाइरोय सिंग अदुबु मतम चाना तकथोकपदगी पामदब थौदोक्ति थोखिदे मणिपुर दा आईएलपी चना हन्नबगी द मायोक्ता जेएसी एंटी ट्राइबल बिल ना चंगसिनखिबा खोंजंगी वारोय सिन थासिकी तांग 13 फाउबगी मनुंगदा यूनियन गवर्नमेंट ना वारोय सिन पुरक्त्रबदी डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना जेएसी अगेंस्ट एंटी ट्राइबल बिल अमसुंग आउटर मणिपुर ट्राइबल बिल फोरम ओएमटीएफ ना वारेब लौख्रे हौखिबा जुलाई 19 दा पांगथोखिबा जेएसी अमदी ओएमटीएफ की अपुनबा मिफम अमदा वारेब लौखिबगी मतुंग इन्ना ट्राइबल सिंगना आईएलपी की मायोक्ता चथरिबा खोंजंग असिगे वारोय सिन पुरक्त्रबदी लाकदौरिबा हुंबुद्रा सुबा इंडिया गे निंगतंबा नुमित थौरम असि ट्राइबल खुदिंगमकना अमसुंग ट्राइबल की ऑर्गेनाइजेशन गा लोइनना माहि तंफम संग सिंग अमदी पब्लिक ऑफिस सिंगना सरुक यारोय हाइरि
लोइनना लुप अनि असिना अगस्त 13 बु ट्राइबल यूनिटी डे हाइना पालन तौननबा वारप लौखरे हाइना जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट एंटी ट्राइबल बिल्स की चेरोल अमना खंगलगली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की मखादा MOBC ना लैमरामदा सागरलिबा गर्ल्स हॉस्टल स्टेट गवर्नमेंट ना मखा ताबा सेल थादोक्तबना मरम ओइरगा लोइसिनबा ngamdana leire haina oinam assembly constituency की MLA डॉक्टर आई इबोहलबिना फोंदोरकली ngasi assembly constituency asigi manungda ramsa amadi SSA gi makhada sagatliba school sing koina chattuna yengsin khibaga loinana government gi high school singda surprise visit tawduna school sing gi fibam yengsin khi ngasi gi khongchat aduga mari leinana mahakna phongdokhibada high school sing gi building gi fibam fattabana maram oiraga school dagi computer mangba thongdo kaya thokliba si koknana ba government school amada thamfam thokpa chowkidar thambina ba appeal tawkhi ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा खुल सिंगदा गवर्नमेंट की स्कूल थमननबा SSA अमदी रामसा की मखाद साबा लोइसिलकलब स्कूल सिंग असी अथुबा मतमदा संगादुना अंगांग सिंग मही तंबा फंगननबा गवर्नमेंट दा अपील तौखी ngasi gi khongchat adu gi saruk ama oina namoi khulda SSA gi makhada aided primary school sanana ba mafam identify tauki loinana zone 4 ZEO yauna MLA na Tawbul high school amasung ngaikhong high school da changduna school gi awat apa kaya yengsin ki impact news da mahairoi amana phongdorakpada nungti gi oina oja singla class changbagi changdagi ngasi hena thawai yauna class loriba si karigino haina hanglak pathengnaki लेमराम द सारिबा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मखा द सारिबा गर्ल हॉस्टल से सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना 1.75 करोड़ रिलीज तौरखरे ने खोना ताजरे अदो हजि फावदे टिकादा थोपसी ओनली 28 लाख तनी मसी पैसा सी थादोक तबना मरम मोइदना हॉस्टल सी हेना प्रोग्रेस संघन बदा एकोइना प्रेशर पीबदा खुदोंग चादा बखर लै सरकारना MOBC डिपार्टमेंट ना पैसा सिंग असी थुना थादोक पियो हाइदर मधुमगा आइना थमजनिंगी सरकार हाइजनिंगी Wabagai Tera Urag High School gi class 1 dagi na 8 faubagi mahairoi singda SSA Kakching gi makhada lemne school uniform sing yen thokre Thobal district ki manung channa leiba Zonal Education Officer ZEO Kakching gi makhada uniform yen thokpagi thoramasida school gi mahairoi chahum kuntra na saru yaki ZEO Kakching DI amasung AI yauna school अदुगी महाइरोई सिंगा लोइनना मिड डे मील चामिन नदुना अंगांग सिंगदा मतिक चाना पिजरिब्रा हाइना येंगसिनखी युआर हाबदा सोखन खिबा ख्वाइरंबन इमा कैथेल अनिगी कैथेल फंबी इमा सिंगना ngasi कैथेल अनि असिगी अकोइबदा पोट चै योनबा हौख्रे पनबा याबदी चही असिगी हौखिबा जनवरी तांग मरीदा हाकिबा कनबा युआरदा फिबम थिना सोखिबदगी हौजिक फाउबा गवर्नमेंट ना सेमजिनबगी थबक पाइखत्तना लैरिबनी हिरम असिगी मतांगदा गवर्नमेंट ना कयारक हन्ना हाइखिबा लैख्रबसु ngasi फाउबा थबकता पांगथोक्तना लाखिबनी कैथेल फंबी इमा अमना इम्पैक्ट न्यूज दा फोंदोरकपगी मतुंग इना जोनोसन मनिंगदा सारिबा टेम्पररी मार्केट सेट असिदा कैथेल फंबदा खुदोंग चादबा कया मायोक नबता नतना पोतचे सिटपगी चांग यामना नेमी हाइरक्ली होम मिनिस्टर ना अगस्त था असिदा सेमजिनगनी हाइना थाजबा पिरखि अदुबु अककनबा तारीख पिरक्तबा मरमना ngasisu amuk hanna होम मिनिस्टर गा उनगनी हाइना मखा ताखि कैथेन से सेम लोद्री भावसीद सेमगू कैथेन न्यू मार्केट की अकोबद अखोई मैम पोट सिटब वाब मैम से फाननबगीदमक चारा तानजनब इचासु सेमबद अखोई वाजरे अदु वाब खर फानबगीदमक न्यू मार्केट की अकोबसीद अखोई मैम फमजगे हाइना मथक थोंबसिंग अंगंबसिंग अखोई हाइजब अखोई मैम होम उननब अखोई हौजी पुंग गाइनरी कैगुम सिदा मोइना यारक्त्रगसु अखोई अदुम अखोई ngamnaba अखोई साइ अकोइबसिदा अखोई अदुम फमजरगेना मयाम वारेप तानज मिसिंग यामदबा लमदम अमा ओइरबसु मणिपुर की लाइरिक हैरबा नहारोल सिंह थबक फंगदबकी अवाबा कया मायोकनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मित्यंग मखादा पाइखतखिबा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY ना लमदम असिगी नहारोल सिंह दा लेमना स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पीदुना थबक फंगदबकी अवाबा सिंह असिदगी खरदा ओइरबसु कोक पंगमगनी वाफम सिंह असि थौबाले सांगथेमदा PMKVY अमसुंग डिजिटल इंडिया की ट्रेनिंग सेंटर हांगदोकपगी थौरम अमदा PMKVY की नेशनल कोऑर्डिनेटर हेमंता लर्मना फोंदोखिबनी कल्चर अमसुंग
सानबगी लमदा इंडिया बु मसक ताकलिबा लमदम असिगी नहारोल सिंबु माना अपांब लंबीदा थबक फंगहनबदा स्कीम असिना चाउना मतेंग पांगबा ngamgani हाइकी स्कीम असी सेक्टर कुनगा तरेत खाइदोक्तुना पुन्ना कोर्स चामरीगा सुपना निपांदा लेबाक असिगी लाइरिक हैरबा नहारोल सिंगदा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पीरी कोर्स चामरीगा सुपना निपान असिगी मनुंगदा कोर्स मरीदी साना खोटनबगा मरी लेनबा ओइबना लमदम असिगी नहारोल सिंगदा कानबा पीबा ngamgani हाइकी महाकना मखा तारदुना हाइ डिजिटल इंडिया हाइना खंगनबा नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन MDLM ना लमदम असिगी मिपुम खुदिंगमकपु डिजिटल लिटरेट ओइननबा पांदम थमली हाइकी मिपुम खुदिंगमकना डिजिटल लिटरेट ओइरकलबा मतमददा लेबाक असी चावखतपा लेबाक अमा ओइबा ngamgani हाइना थाजबा थमखी लोइनना अथुबा मतमदा स्टेट असिगी चिंगी डिस्ट्रिक्ट याउना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमकता MDLM अमसुंग PMKVY गी ट्रेनिंग सेंटर अनि अनि हांगदोक्तुना इंग्लिसिंग अनिगा सुपना तरामापन फावबगी मनुंगदा चावखतपा मणिपुर अमा ओइननबा होटनामिनसी हाइना महाकना मियामदा अपील तौखी ngasi gi thoram aduda biodiversity cell BJP Manipur Pradesh ki convener RK Somorjit amasung PMKVY gi state coordinator Lesangthem Suresh Saru yaki In total, as of now, 27 sectors across 408 job roles that will immensely benefit the youths, especially the unemployed, educated youths of the country. The youths of Manipur should come forward to take full advantage of this particular PMKVY scheme, given the fact that Manipur has more than 5 lakhs unemployed educated youths. So these central government schemes of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is an amazing opportunity, is a boon and God-sent opportunity for the youths of Manipur. ngasi nungthil pung ahum taba matamdagi CM gi secretariat office ta pangthokiba cabinet mifamna Rio Olympic Games ta saru yariba Manipur gi sanaroi singna gold medal lawraklabadi lupa koti ani silver medal lawragana lupa koti ama makhai aduga bronze medal lawrakpa sanaroi dana lupa koti ama aduga saru yaruba singdana lupa lakh kunmanga gi sel gi manapi gani haina ngasi famkiba mifam aduna warep lawkre makha tabada sanaroi sing asibu thawai hapa oina chatluba mama mapa singdana lupa lakh ani ani pigani haina haikre state asigi sel thumgi fifam fatrabasu sanaroi sing asibu pukning thaugat po oina sel gi mana sing asi pigani hairi Lamdam asida Institute of Hotel Management sananaba Tourism Ministry na ayaba pirakpagi matung inna tender process haure haina Tourism Secretary Nidhi Mani Tripathi na phongdokre ngasi DIPR da pangthokiba Paumi Singa unabagi thoram amada mahakna hai Ministry na infrastructure thadarakpa taragadi Manipur dasu Hospitality Development and Promotion Board chahi amagi matung da lairagani Lamdam asida tourism sport chawkhatnaba semgat sagatli basingna thengthariba asigi matangda mahakna hai lamgi chayatnaba leiba amasung fund leitaba sel thumgi awatpa leiba amadi law and order gi fibam phattabana thengthabagi achouba maram oi haiki department asina paikhatliba thabak thoram sing matam chana yengsilli haina mahakna makha takhi For SIHM, we have already tendered it out for constructing this SIHM, and the tenders were evaluated also. And since our procedure is such that it is placed before the higher tender committee, which is headed by Principal Secretary Finance, right now he is our ACS. So this has been placed before them, and there were certain issues also, some clarifications were also asked from bidders. So after those clarifications, most likely it will be awarded to one party. Formal approval of SIHM we have got, and that we are doing it. Once we get the infrastructure and other things, after the construction work starts and admissions start, then obviously we can have the board after maybe another year maybe. Lautak Pata Tourism Chawkhatnaba na mityeng thamli haina Tourism Secretary na phongdorakli mahakna makha taraduna hai hayeng Sangai Festival Organizing Committee gi mifam famgadauri mifam asida mahakna Sangai Festival asi lamdam asigi tongan ba tourist sports singda pangthoknana ba wafam pukhatkani haiki handak pangthokadori ba Sangai Festival da foreign leba kuntra manga dagi mioi ohum na saba mihut singna saru yagadauri
Integrated Tourism gi matangda palladuna mahakna hai Kongba uchekonda laiba puwari ga sagonaraklaba puruk saubi laifam lane asi rural tourism gi sport oina semgatnanaba mityeng changba haure loinana sagatliba tourism sports sing quality maintain tawdaba sing adu quality control tawraga sananaba mari leinaba singda khangan khre haina tourism secretary na phongdoki. We are projecting it for investors summit. We don't have, because government is not into constructing hotels. What I said that during this incredible India Investors Summit meet in September in New Delhi, we are going to showcase Loktak, and there if suppose any 5-star party or big party, because it is so beautiful, likes to construct a hotel, 5-star hotel or big hotel. So basically these kind of hotel projects, we would like to request these kind of national, international hoteliers to come here and invest their money. We will facilitate as government, like some kind of electricity connection, single window clearance, some issues regarding establishing that place. The government will give them full support. Manipur tourism na polo tourism yokhatnana ba thabak paikhatpagi damak khwaidagi lemjaningai oiraba tourism gi mana 2 days traveler award 2016 piduna ikai khumnaba utkre New Delhi gi Taj Palace Hotel da tha sigi haukiba tang amada pangthokiba thauram amada mana adu Manipur gi hanagi governor amasung union home secretary oiramba Binod Kumar Dugalna Manipur government ki tourism gi secretary Nidhi Mani Tripathi IAS ta khusinarakpani Lamda masigi tourism sport ama oiriba Sendra Chingkhong da laiba market set ama ngarang moirang SDO gi order amagi matung inna police na takthok ki babu tahanga kendra development committee na akan ba maongda yaning da phongdorakli loina na ngarang police na chathaki ba hingsa gi thawong adu gi mathakta judicial inquiry tawgada bani haina demand tawkre ngasi major khulda laiba Manipur press club ta paumi singa unaba amada thanga kendra development committee gi convener Haisnam Kulachandra na haikibada Thanga gi oiba kaithel leitabana thanga gram panchayat amadi mafam adugi miyamna leibak thonduna miyam gi kaithel macha ama sajabani masida moirang municipal council na parking sagani haiduna kaithel adu hongdokna ba haikhrabasu miyamna yadana lakibani loinana kaithel sangsing sariba mafam adu moirang municipal council na konba mafam natte haina convener Haisnam Kulachandra na phongdokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯟꯐꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯥꯖꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯒꯠꯂꯒ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯚꯤꯀꯜ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯌꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯛꯁꯟ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯣꯛꯁꯟ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ SDOꯅ ꯏꯕꯤꯛꯁꯟ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯅ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯀꯜ ꯌꯥꯔꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ पंचायत एरिया करम म्यूनिसिपालिटी कंगन खुद थिंजिलग vehicle parking yard सेंगुदरेनो मसीगी थबक सिदा अखोगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज जो मोयरांग म्युनिसिपालिटी की मिचंग चंगगा थांगी प्रजा गामी मिसिगु हंथन येंगना समाय इविक्शन तबुसे अखोई थांग डेवलपमेंट कमिटी ना अचकी मतिक Loktak Path ki saruk ama oiriba Sendra Tourist Center gi akoibada sariba yum amadi dukan taraga taret ngarang moirang block ki SDO gi yathang amana police na excavator sizinaduna takthokiba adubu yaning da bafongdok tuna thanga Sendra community hall miyam gi oiba mifam ama pangthokre mifam aduda thanga assembly constituency gi MLA Timangi Babu Su saru yaki mifam aduda saru yaki ba Sendra Youth Development Association gi president M Ibo Sanana phongdorakpada government asina makhoibu lainana ba mafam ama hana sindana hathu hathuna takthokpa sina hauzik laifam leitabadagi awaba mayoknari haina pendaba wafam kaya thamlakli mahaiba mafamsda government gi oiba karigumba posak ama lakadori haibagi khoida takpibasu leite khanganbibasu leite madu khanganbiba taragadi potu khoibu noi mafamsdagi thoko hairabadi aikhoi isana khangna isana yana khoi thoksagadabani ngang thokiba eviction sidi Manipur da thokiba eviction noise nu Manipur da hauji yamne ihau kaliba ILP gi tamthira ba ihau sidagi hena sathiba kali su khangdra lambi ama khato oiba praja singje han anabagi tawba akan ba minungsi amata yaudaba security sing yamna ka henba activities amane na haijaning
अमरोमदा ngasi mifam aduda saru yakiba MLA Mangi Babuna government Central Tourist Center ki akoibada sariba yum amadi dukan sidok loi haibagi order di hanana laikhrabani adubu hathuna eviction tawkhiba dudi pende haiki प्रजासिंगसे करी हानि मगी लेभमदि सुलै लेथब गातो ओइना तोबा सि मतम अमदा हाना लेरंबा सिगी कनु मपान सिदा तारंबदगी मोइजे मोइ इविक्शन तोरपदा मोइ लेभम लेतदना सिदा पल्लग लेबनेबा अदुगी मतम खिदंग बोगी रिहेबिलिटेशन की मतंग खिदंग सिनबिरगा अदुगा मदुदा थांदोपदम लोइना यायबा पुनमना सरकारना तोरिबुदुसु दुम वेलकम तोवे अदु ngसागी खुटक तैदा तोबादगी लेरिबा पुलिस एक्शन सिंग करगी तोर मयाम सिंग दो मधुना लेरिबा प्रजा सिंगसिदा अदुगी मते हेंजिन सुक्सल हले अनौबा पॉलिटेक्निक निपान लिंखतुना मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिंग थमलगनी हाइना कंट्रोलर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुतुम इबोमचा सिंगना फोंदोखरे DIPR na sinduna chatharakpa Manipur gi loisang singi makok thongba singa paumi singa unabagi thauramda mahakna makha taraduna hai Manipur gi manung amasung mapan gi engineering college singda engineering amasung allied course sing तमनबगी दमक पुन्ना सीट चनीग तरामाथोई की चांगयेंग परीक्षा स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी की मखादा लेप्तना पांगथोकली इंग्लिशिंग अमगा चमापन हुमुद्रा हुमदोइदा लिंखतखिबा डिपार्टमेंट असिना यामखिद्रबा स्टाफ तरानिथोई खक्का लोइनना स्टेट गवर्नमेंट की प्लान अमसुंग बजेट सेम साबा टेक्निकल एजुकेशन की एकेडमिक करिकुलम सिंग येंगसिनबदा नतना स्टेट असिगी पाइखलिबा प्रोजेक्ट कयादसु मतेंग पांगली हाइना महाकना मखा ताखी इम्फाल मयोल बीर तिकेंद्रजीत पार्क इंदिरा चिल्ड्रन पार्क मतमगा चुनबा मोंगदा सेमगतलगनी हाइना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट की डिवीजन नंबर 3 की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर TL मुआन्ना फोंदोखरे DIPR complex चथरकलिबा हेड डिपार्टमेंट सिंगी मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगा उनबगी सरुक अमो ओइना ngasi डिपार्टमेंट असकी डिवीजन नंबर 3 की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर TL मोआन्ना मखाताना हाइखिबदा बीर तिकेंद्रजीत पार्क अमदी इंदिरा चिल्ड्रन पार्क असी इंडिया गवर्नमेंट ना पाइखलिबा अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम की मखादा सेमगतकदबनी हाइरिबा पार्क अनी असिदा नोंगजु नोंगसा खाइदना मियामना पोथाबा याननबा सेमखनी इंदिरा चिल्ड्रन पार्क की ओइनदी हानगी असेंबली कॉम्प्लेक्स तगी स्क्वायर मीटर चनीग हुमुद्रा माथोई की लम लौसिंदुना पाउथोक चाउथोकनबा थौरांग पाइखतबा हौरगनी अमरोमदा PDA डिपार्टमेंट ना साखिबा फमुंग यांखई लेगदबा जिरीवाम हॉस्पिटल साबा लोइख्रबसु संगाद्रिबा करिगिनो हाइना पाउमी सिंगना हंकिबा वाहंग अमदा TL मोआन्ना हॉस्पिटल अमा लेबदा अतोपा मचाक मथुम कया चंगबना संगादबनी हाइना खुमखी लोइनना डिपार्टमेंट असिना पाइखलिबा थबक कयागी मतांगदसु पाउमी सिंगदा पाउदमखी elderly friendly ahanlamangi am convenient oinanaba again we are going to put up some sheds kalendasu nungsa sare na ngak putharaga sang to the bench all these Victorian benches cast iron gi adu mo thamaga kalendasu phamba yaba nong churapa kan su tupa hojikti the problem is afternoon that there is maximum crowd there but nong chura adi there is no place to run aduna adumbai provisions amrut makhada we are very lucky that government of India has sanctioned some portion for amrut and the green spaces parks and green spaces handak haukiba numit kharani Sida Kangi Sandorokpa Laina Ama Oiriba Japanese encephalitis na Manipur gi mafam ayambada Sandorokpa Amadi Asi Ana Yaurokpadagi Laina Asidagi Karata Oiribasu Ngakthoknana Bagi Pandamda BJP Manipur Pradesh ki State Executive Member Ningombam Helen Drogi Liching Makhada campaign for spraying of larvicide to eradicate vector-borne disease in 4 wards of Yai School Assembly constituency ki campaign amangasi Palace compound leiba Ningombam Helen Drogi office da hudokre ngasi ki thauramadu Helen Drona ward mari degi lakpa mioi singda spraying pump insecticide amadi kang marum chaba nga makhal singsu yenthoki thauramadu Helen Drona phongdorokpada Thangnaba Kendra ama oiriba Thongju Assembly constituency da laina asidagi mioi ohum narakpana Chingba Thorakpadagi Assembly constituency asida Makhatana Sandoroktanaba hairiba khungthang asi paikhalakpani Makha tabadasu asigumba matam matamgi oina thorakpa laina kaya
ꯀꯌꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯟ ꯐ꯭ꯂꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯦꯟꯁꯤꯐꯦꯂꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯑꯁꯤ खितंग ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ खितंग मसिबु ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯀꯨꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯤꯛꯇꯔ ꯕꯣꯔꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯥꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂॉन्च तौबा हौजरे। Japanese encephalitis ngakthoknanaba Manipur gi district khudingmaki monitoring cell semle haina medical directorate ki cherol amana district chief medical officer singda khangalakli loinana monitoring cell sing asi khudakta gi thabak hauragani haina cherol amana khangalakli matang swaiste break amalawsage Manipur amadi malemgi tongan be pau single loinana khoi break tagi am thuna hanjarake impact news pum yengda duna lebiu Upon fitness center na sinjaba Manipur ki khwaidagi chawba case price oriba 6 state level transformation challenge 2016 paktuk sergani August 8 preliminary round November 3 ta final round loina grand final November 22 da competition asi thaung gi manung da masagi rumba henba amadi wat pamyoi singna masagi normal weight thamduna chung firal chaba changdam nabani saruk yabiu first positions 1 lakh second position 40,000 third position 20,000 fourth position 10,000 5 positions 5,000 Tata Shakti Jesus set Sizinabiu. Government piba guideline gi matung inna chap chana quality control torba Tata Shakti ki product ni. Tata Shakti ki product sing set asigi district khudimaki retail outlet sing da pangbigani. Tata Shakti. Mayam pamukana taram nokchari bulletin asigi makhata ba pau myam da pizari hauzik lakpa breaking news amada chahi asigi January mari da thokiba akanba yuar habana maram oiraga khwairamban ima kaithel ahum gi manungda kaithel number 2 amasung 3 semjin nanaba Jodhpur University gi expert team dagi final report ki matung inna kaithel asi semjin bagi thabak ngasi dagi haukre Drug trafficking da Chenaba Manipur dagi miyoi ohum Guwahati gi Beltola da faraba miyoi ohum adudi Manglemjau Singh, Invo Singh amadi Saibom Raimni makhoi ohum asigi manungda ani amadi Manipur Police ki personnel li hairi makhoi dagi yamlaba drug su fagat pangamki Guwahati Police na drug trafficking asida kana chenabage haibadu khangdoknabagi damak faraba miyoi singi mathakta wahang pahong chathari hairi August 15 naksilakpada pamdaba thodok thoktana bagi cheksin thorang lokhat poina lamdam asigi mafam singda thiba humbagi thabak leptana chathari ngasi su Imphal East ki additional SP operation W Singhajit ki miyeng makhada Imphal East ki SDPO amadi commando ki second OC Vaipaina Luchingba Manipur Police ki team amana Kongba bazar da thiba humbagi thabak chathaki combing operation etugi ngasi numidang de ki chathaki ba hokibani mafam aduda leiramba chahi 15 gi mathakdagi chahi homfu faubagi manungda leiba nupasing saktak chesing puthok handuna verification tauki check tawbadu loiraba matung masagi saktak che puthokpa ngamdaba miyoi mapan makata na verification tawnabagi damak Irilbung police station da puki Lamdam asida ihan hanba oina Sahitya Academy gi Translation Award ki mana mathum yenthokpagi thoram pangthokre Ministry of Culture Government of India gi mityeng makhada Sahitya Academy ne sinduna pangthokpa thoram asida leibak asina sakhanglaba lol kunmari gi aiba kunga marida translation gi mana mathum yenthokhi Sakhanglaba lol sing asigi marakta Manipuri lol gi oina lising ama supna marifu mari gi mama haina mingthonba lairik asigi aiba en khagendra da mana asi khusinaki Panbayai lising ama supna marifu mari gi mama hairiva novel asi Bengali aibi Mahaswetana
बेंगोली मयोक्ता इबा हजार चौरासिर मा हाइबा नोवेल असिदगी हंदोक्तुना इबा वारी लाइरिकनी ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा महाराजा चंद्रकीर्ति ऑडिटोरियम दा पांगथोकीबा थौरम असिदा लेबाक असिगी लेमजनिंगाई ओइरबा ज्ञानपीठ अमसुंग पद्मश्री अवार्ड पीदुना इकाई खुमनबा पीखरबा गुजरात की सकनाइरबा अहिबा रघुवीर चौधरी ना थौरम असिगी अथोइबा मिथुंगलेन ओइखी सगोलबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना हौखिबा जनवरी फेब्रुआरी अमदि मार्च की पीडीएस की पोलम सिंह असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी मफम सिनबा थुंगना येंथोक्तबा असि अथुबा मतमदा येंथोकपियु हाइना सगोलबन केंद्र वुमेन डेवलपमेंट कमिटी ना खंगलकली ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba amada committee asigi general secretary T.S. Ranjitana haikibada tha ahum gi PDS ki polam sing asi mafam khara da pikhrabasu assembly constituency asigi tongan ba mafam kaya da ngasi fawba phangdri loinana napsagi makhada fangada ba beneficiary card sing फंगदना चेन येंथोकपा सिसु अथुबा मतमदा येंगसिनबियु हाइना रंजिताना फोंदोकी महाकना मखाताना हाय सगोलबन केंद्र वुमेन डेवलपमेंट कमिटी असि हौखिबा जुलाई 29 दा सेमदुना नुमित अदुदा पीडीएस की चेंग अमदी नपसा की मखादा फंगफम तोकपसिंग फंगहलु हाइना रैली अमा चटकी रैली चटखिबा अदुगी हेक नोंगानबदा सगोलबन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट ना सगोलबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए ना नपसा की चेंग मांगहनखिबा लेते हाइना सेंगदोरखिबा अदु लाइबक थीबनी कमिटी असिना हंगलिबा वाहंग मरिक चुमना खंगलबा मतुंगदा पाउखुम पिबिरउ हाइनसु रंजिताना फोंदोखी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मखाद पीरीबा एखोई की फंगफम थोकपा जनवरी फेब्रुआरी मार्च की चेंग पियु हाइबगी पांदमदा चटखिबा रैली नि अरानबा पाउखुम पिरकनु अचुंबा पाउखुम पिरओ हाइना एखोई कमिटी असिना खोई सेंगदोकचरी नपसागी था अमगी चेंग खोई केंद्रसु येंथोकरे का यावदना येंथोखिबा ngaktani सगोमन केंद्र की पोलिंग स्टेशन 35 अखोन येंबदा लाइसेंस होल्डर असि तरेट लै अखोय हुजु ओइबा सिटिंग एमएलए असिदा अखोना अपील तौजनिंगबा सि खितंग मसिंग हेललगा पोलिंग स्टेशन 35 असि लेकाय अनि अनि न कोलगदी याम चावबा अपाकपा एरिया नि लाइसेंस होल्डर सिंग असि एक की मतुंगिना डोर स्टेप डिलीवरी नि याम नकना थंबियो हाइबनी नफसागी मखादा कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना राशन कार्ड साब लोइड्रिबा मरमना इंटरिम मेजर अमा ओइना लिस्टा यावरबा बेनिफिशियरी सिंगदा गवर्नमेंट ना हापा एफपीएस एजेंट सिंगी खुथांगदा चेंग येंथोंगनबा सीएम अमदी कंसर्न मिनिस्टर ना थासिगी अनिदा अयाबा पीरे हाइना कैसामथोंग केंद्र एफपीएस एजेंट एसोसिएशन ना थोकबा चेरोल अमना हाइरी अथुबा मतमगी मनुंगदा चेंग येंथोंगनबा होनरगनी हाइना चेरोल असिना मखातारी नोंगमगी ओइबा फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंप की मतंगदा वर्कशॉप अमंगसी हाइग्रुजम दलैबा हाइग्रुजम एंड कामोंग जीपी लेवल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की बिल्डिंग द पांगथोखरे हाइरिबा वर्कशॉप असी मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ना नाबार्ड मणिपुर रीजनल ऑफिस इम्फाल की मिटिंग मखादा सिनबनी कंगलीपाक स्टूडेंट एसोसिएशन KSA मोइरांग मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी यूनिट हांगदोखरे ख्वाइरकपम संतोष अमसुंग लाइश्रम प्रियो कुमार अनिना मथंग सिटना प्रेसिडेंट अमसुंग जनरल सेक्रेटरी ओइना इंग्लिसिंग अनिगे सुटना 13 की थौ पुरगनी हाइना एसोसिएशन असिना थादोरक पचेरोल अमना हाइरी होम साइंस एसोसिएशन मणिपुरना जीपी वुमेन कॉलेज होम साइंस डिपार्टमेंट का खुसम नदुनंगसी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थौरम पांगथोखरे ब्रेस्ट फीडिंग अ की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाइब थीम दा पांगथोकीबा थौरम असी जीपी वुमेन की होम साइंस डिपार्टमेंट दा पांगथोकीबनी थौरम अदुदा ब्रेस्ट फीडिंग नेटवर्क ऑफ मणिपुर की मेंबर सिंग लाक्तुना ब्रेस्ट फीडिंग न पीरिबा कानबसिंग की मतंगदा महैरोय सिंग दा पाउदमखी मरु होइना कोई आंगांग चिंगदा ब्रेस्ट फीडिंग सिगी मरु होइबा मागी कोई कानबसिंग मंगोंदा यावरिबा लोइना ममा अमा ओइरकपदा अखोइना करी करी अखोई मसिगी कानबसि मचादा कोई पीबगे हाइबदो करी यावबगे हाइबदो ताकपा अमसुंग ब्रेस्ट फीडिंग सिबु अखोइना तराइना लौदनबा हुजिकी मतमस्तदी ब्रेस्ट फीडिंग सि अयामबना अखोई आर्टिफिशियल फीडिंग रोमदा लोइना चथनरकपसिबु ब्रेस्ट फीडिंग सि मरु ओइबा अमनी हाइबा सिगी मरु पांदम अमदा कोइना पांगथोकजबने
Ngarang More gi dalpati da Indo Myanmar Labour Society More na sinduna akhanaba mifam ama pangthokre hairi mifam aduda lamdam adugi miyamna hidak lupthoklaba kangkhal amadi beladona 200 yen thoki haina All India Trade Union Congress Manipur State Committee na thorakpa cherola mana hairi lakliba September gi tang anida India sin bathungna sinmi singna kauriba journal strike tasu saru yagani haina cherol asina makhatari Haukiba August ki tangamada Thopal District ki commando na silver machugi Maruti ema fakat kre registration number MN01X9979 oiba Chevrolet Beat asida gi N9mm pistol amaga cough syrup ahum amaga su fangbangam ki mi chinbagi khudong chaba lauraga nanthok tuna chen khraba mioi sing adudi MD Farooq apokpa Islamuddin amadi MD Sahajan chahi 38 apokpa Islami Lilong Turel ahan bidagini mioi sing asigi mathakta Lilong Police Station da FIR ama pankre Lakliba August Kunda Fongani Haina Khanariba Joint Administrative Council Amtuk and MGOgi electoral roll Sem Sanabagi Damak Apex Body Asida affiliate Tauraba Unit Singdagi Mihut Ahum Thabiraknaba Apex Body Asigi General Secretary na Thadorok Pachero Lamana Khangalakli Loinana Taret Suba Central Pay Commission gi matangda government asida pisinanaba Sem Sariba Charter of Demand Singsu Punna Yengsin Minasi Haina Su Cherol Asina Makatari English Singaniga Subna Tara Mangagi Union Public Service Commission UPSC na lauba Combined Civil Services Examination da Ani Suba rank da Lakraba Kashmir dagi Athar Amir UL Safi Khan Amadi Chamaga Homfutaret position da Lakraba Manipur dagi S Akshar Ali Anibu All Manipur Muslim Student Organization na Sinduna Lilong Higher Secondary Madrasa da Felicitation cum Interaction Program ama pangthokre Ngasigi Thauramadu Chemistry Department MU gi Professor N Rajmohan Singh AMMSO gi President MD Farid Khan Amadi Lilong Higher Secondary Madrasa gi Principal MD Islauddin Shah AMMSO gi Founder President MD Alaud Khan na Saruyaki Thauramadu MD Aulad Khan na haikibada ngasigi asigumba felicitation program amada Kashmir dagi Athar Amir Ul Safi Khan na yauba lakliba si thagat ningaini Aksar Alina hantak UPSC na lauba exam asida ngamlakpa si Manipuri Muslim singi di itihas amani Haugalakliba Mahiroi Singna Makhoigi Matau Tamjaba ngamhaunanaba honagadabani amadi guardian singnasu ahenba mityeng changadabani haiki Kaisamthong Youth Congress Committee gi Nauna Saba Office Mangasi Kaisamthong Bazar da Kaisamthong Block Congress Committee na Sinduna Sangakre Ngasi gi Thauramadu da Imphal Municipal Corporation gi Mayor Soram Sunil Singna Chief Guest Kaisamthong Block Congress Committee gi President Salam Ibo Chauna President Hanagi Minister MPCC ki Secretary L. Jayantakumar, Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki President Amir Hussain, Ward Number 11 ki Cooperator Maisnam Joy Chandra Singh na chingba miyoi kayana Guest of Honor oina saruyaki. Porompata Laiba SIRD Complex da Sagis Flavor Koba Canteen Mangasi Imphal East ki Deputy Commissioner M. Joy Singh na Sangaduna Hangdokre. Ngasi Hangdokbagi Thauram aduda Rural Development and Panchayati Raj ki Director Dr. K. Shyam Sundar Susaruyaki. Thauram aduda Imphal East ki Deputy Commissioner M. Joy Singh na Phongdokkibada Hairiba Canteen asina mafam asomda thabak tauriba miyoi singda kanaba kaya fanghalagani haiki. Hayeng August tang mga Southeast Asia Cultural Organization Sikogi mapok kumona lakpada nungayay faba chawkhatpa nungsi chanaba inatpu hena chawkhatpa oirasanu haina Manipur gi manung amasung mapalamda leiriba kanglaicha singda sikona yaifa paujal pirakli loinana sikona changsilakliba inat ki harau kumai sing lining laison amasung maitai kannana ba hotnabada miyamna su mateng pibiyu haina paujal asina makhatari
Hauzik Sanabagi Pauda, Kuntra Humdoi Suba Sub Junior Amadi Nifu Humdoi Suba Sub Junior Glenmark National Aquatic Championship ta medal Fanglakraba Sanaroi Amadi Makogi coach Putaram Okre. Bangalore the Pangthokiba Championship Asida Hiren Sagol Semna Anoba National Record Thamduna Kuntra Humdoi Suba Sub Junior National Aquatic Championship ta gold medal Ahumga Loinana bronze medal Ama Funky. Nifu Humdoi Suba Junior National Aquatic Championship tana Laikhuram Rikina gold medal Amaga Loinana silver medal Amasu Fanglaki. English Aniga Supna Tara Humdoidagi Hauna Standard College Swim Pool Management Committee na Sinduna Chatharakpa Coaching Kaya the Saru Yaduna Lakiba Sanaroi Kayana Tongan Tongan State Amadi National Gitakta Pangtokpa Aquatic Championship Kaya the Saru Yakre. Imphal Municipal Corporation ki Mayor S. Sunil Amadi Standard College ki Principal M. Kumar Galoinana SCSPMC ki Thaupuriba Miyoi Kayana Ngasi Pangtokiba Taramna Okjabagi Thauram Aduda Saru Yaki. All India Kayaking and Canoeing Association New Delhi Gilamjing Makhada Taret Suba Manipur Canoe Spirit Championship Lakliba August Kitang Tara Taruptiki Tara Taret Fauba Bisnupur District Ki Takmu Water Sports Complex da Pangthoklagani Haina All Manipur Canoeing and Kayaking Association Imphal Thadorokpa Cherol Amada Khangalakli Loinana Manipur gi Canoe and Kayak Sanaroi Singi Oiba Nimitara Manganigi Special Advanced Coaching Amasu August tha asida Pangthoklagani Coaching asida Saru Yani Basingna Akupa Marol Thangmai Bani Hizam Lekai Imphal West Amadi Bisnupur District Committee ki office taki Khanglaba Yagani Haina Cherol Asina Makatari. Run to Rio 2016 Haiba Thimda Manipur Dasu Bharatiya Janata Yuba Morcha BJYM na Sinduna Lamdam Masidagi Rio Gidamakta Chakiba Olympian Singi Yaifanaba Gidamak Rally Ama Chatkre BJYM ki President Piso Morjit Amasung BJP Manipur Pradesh ki General Secretary and Nimbus Singh na Lamthakiba Rally Adu Imphal ki Kangla Gate tagi Hauraga Khuyathong Phauduna Laklaga Waheng Lekai Tarduna Kaisampata Leriba BJP Manipur Pradesh ki head office ta Lamthungpham Oiki Rally Asibu Lamthakiba BJYM gi President Piso Morjit na Phongdokhibada Narendra Modi na luchingba BJP government lakpatagi hana UPA government ki matamda piramba lupa koti tara manga ki budget tagi lupa koti chamaga kunga manga de hengatuna India ki sport person singbu thauna haptuna mathangi lakadawriba English singaniga supna kungi Tokyo Olympic tadi India ki contingent sing asi sanaroi chani dagi helagani haina thamliba Prime Minister ki pandambu Hauna na singtaki. Aroi bida bulletin asigi headlines amuka hanna miyam da thamsage. Manipur gi apunba ki saktam thugai ge haina singna rakpa khudingmak apunba na pangal oiduna mayok nagani haina amukona phongdokre. UR Habasa Soklaba Khwaramban Ima Kaithel Anigi Kaithel Fambi Singna Ngasidagi Kaithel Anigi Akoibada Pocha Yonba Haukre. Manipur da Hotel Management Institute Sananaba Tourism Ministry na Ayaba Pirakle Haina Manipur ki Tourism Secretary na Phongdorakle. PDA na Imphal Mayolda Lariba Bir Tikendajit Park amadi Indira Children Park Amukka Hanna Sanjilagani. Manipur Police ke personnel ani yauna Manipur macha ahum Guwahati da aina yadaba yamlaba drug ka kona na fare. Amasung India gi tongan balon kunga mari gi aiba singda ngasi Sahitya Academy Translation Prize 2015 piduna ikai khumna bot kre.